Kesamtong Block Congress Committee na sinbilangbi duna ngasi ako'y inner parliamentary constituency da ako'y party na putuksaba Dr. Professor Binol Kuijim inner parliamentary constituency ki MP okpagi function nama tinggaw tayo laimang asidayda pangthokpagi function asida dais taling sumbiriba kay communitariba MP aduga hanagi kendra sigi tam kayarak mayamna nungsibiduna thagatpiduna Manipur Sarkar ki मंत्री सु ओइबिरमबा नाउ लांपोगा फ्रॉम जयंत कुमार सिंह दुगा कुंद्रापम एसी दगी ताम अनि ओमलक कादना मणिपुर असेंबली की स्पीकर सु वर्मबा कोइगी नाउ लोकेशो दुगा केसामथोंग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की वर्किंग प्रेसिडेंट aduga atay dais daling sinbi by kai kunajaiba manupang sin todo hindong mang daling sinbi by kai kunajariba kesamthong kendra ki alam lai sing imai ben sing senem sing naharon sing press amasung media ki both electronic aduga print media ki manupang sin kumnama ngasai matakta koino jayantana karigino mabu wokpa reception tawbagi koigi kendrusda thengna tawribno haibadudi hoi mahakna tentakna su thambire adubu aigi wakhandadi thengba nganba kendra sigi minina खरा थेंगना तौबना सु आइदि फाब्राना खनबा अतै केन्द्रसिना हान हिसुनो अदु कैसामथोंना हान हेक्ता तौबसि आइदि ngasi तौबसिबोबा खितंग ngनमलि माने खरा थेंगना तौसिना आइदि खनबनेबा अदुबु मसि यामना थेंगदग्रगसु इनाव जयंतना ngarang खप्ता सुमाइ तौदना तौतारे hangchit tang tarada parliament session hamgadabudbu karamba matamduna madi ngasi di chatabdi yaroi chatringaida na haireba manipur di sumaina tauba meeting kari se hoi mi leipa kra achouba state ga di tongri ko na khoi sida di zenten numit chap yumbada meeting tau ke tu bersibu halaman lain usingi mai bian singda hangat ke tu keramaina hai ke tu non mencap lung besda halaman na hai na bang di lai bani ko saksa mangi wari hai dana ba taning da ba hai bata aduna akoi tentak na fareda wahi khar thamaga akoi nau lokesor bhauba thienga ni nang warora no halaman lai ru mayam singsi saksa mangi halaman hai wari du tarani da koi tentak na kra wahi kra thamaga na koi dum tension la sita adu karigumba kendra gi da natna koi manipur gi inner parliamentary constituency gi kendra kulthani thoini do inner parliamentary constituency si da represent toriseba mana kitang hainingba koningba leirasu mana adum khara sangna dum haijarasu nu dana hairga koi adumaina keno tawjabani adu laina di yaroi ai amtang mayamna nungsibiduna mayamgi seba tawbududa sahi tara mari manga duda mana di esbabu ngaiga no unagreda hai aina asbimon mayam do yaman badu da hoi unaramani da aisu unabadu di karai da no Delhi da unaribra Imphal da CM office da unadi unaramani da na ai adumaya heba adagi akoi party manung shu mayam gi seba tawning ba mi se yamna leiba national party ni na aisu lepchege
Lakoi honorable MLA Singi Maraptagi Moy Home Marina Soja Bimon si Taholati Panida go Haiba. I want the la laga I haiba. Ada aina as mingonda Hudi Jan University Professor Waidu Aina Mingonda I want the Amasule. What lepa Haibasimokta Mingonda Masana Masagi Ihunamaga Loina Songtropana di Bot Lepu, Natraga Lepanu Haibisi. I want the Haibi and Wawa Mingonda Bot Lepuga Haibisi. Ya the Wawa Ada Moina Hainari and Ada Wazabi Monjo Aina Tab the Ahan the Masu Hecta Yadava as a coina cannot oversee Haidana, the minor Tawena the Mahaiba. Ado Noina Hainarone Yemasi Haiga. Ada Hoi party Manung the D Mayami Shabaton Mayam Labanina. Hoi Mongol Wigo, the Shorgi Kutasu Lade. Manipurgi Prajasin Kendra Kunchani Toy Nina Adugi Prajasin Kutasu Lade. Alokoi Maru Bankrana di go ahead ka Haidu which you are done, campaign Horogan Haik you are done. Aduna, I want the Poto Mona Hairaga, Hojiku was happy mon the ticket Pitokre Highway City. What over yaw? I quite to what over yaw rename. Adu, okay, now Zentana, Samai Tauga. Mamay the last minute the D Mazu Yabire na Highway to Lida. Ticket imatangs that have the me home Marie Taiva. Retire IAS officers who Kaishu, so also over me who Kaishu Yauna Tava. And Mayam do the other Dilida, Koi Party, High Command, Ticket Committee meeting the Mayam luxury Vinida Mayam is about Tong, others are going to Waru Viadir. Miki Hanagi, IAS officer, Voina, also what Gang Torma, Mayamdu, Mayam is about Toja case, a queen of Waru Viam, not here. At a quite honorable President MPCC, Kasham Megasandraga, Aiga, La Ona ticket, Sigi Kanasiana, always the Numituda, Hoi Madame Sonia Gandhi, Yahweh. Alokoi Manik Arjun Khargeji, AICC President, Yame, law in our Masiki Central Election Authority, Hayaba Hoina, Sigi Kana Vizda. Madam Sonia Gandhi, Hoi to Sang, some Lunar Ramina. What is your opinion? Inner parliamentary constituency, CD candidate Home Marie Sui Hayaba. Ado ay ngasibo hide suka kita mayam tu thawai jada bai wan ti meram ay aseng ba haijake haibidi oida pada bangangi haibi wadi nati ko meram I never missed it you ma'am ay naonda kedonungda ay ngasib hauda keno tawdudi ay haida brana khanbani adubu I want the opinion view Haibatargadi. Oi Kabaka, but do the English I must to Hazel. Ishorgi Kutta, Manipurki Prajasin Kutta Lere, Adu Energisi. The right and the best choice for inner parliamentary constituency candidate is Dr. Bimon, Professor Bimon, Aquism said, Sina, best choice. Right choice candidate Wagani and Aibu opinion, Hayu Haibatar, Gadiana. I want the higher. I know Hijab. And a Koigi, Honorable President Megachandra, Adum Aina Haibamazu, Karim to hide Aina Haibu as sheep, Harani Haibamazu do endorse the Reva. Adu Main Toraga, Yam Tina Haibatare. Party Yau, River, Karino, Kodaka Ming, Tau Hibaneva. Aduna ngasi di akoi punamaki ai haiji mai mamang ne haije banati akoi zen di hoi kasham thong gi mi weramni na kasham thong ju mana layo phaba haibu tare ai di kasham thong gi natana All India Congress Committee gi oina su we are proud of him maji akoi MP ni haibda akoi di saktok selingai not only Northeast Aduga inner parliamentary constituency ki wana tieba Northeast ki oina su
मी अमनिदंग खुद थाबदा असम के हाना चीफ मिनिस्टर अखोई ओइमिनबा तरुण गोगोई की मचानुपा गौरव गोगोई अदुगा अखोई की प्रोफेसर बिमोल कोइजम अइन हाइजरिसिदी अखोई की मीनेन माई ममांग थागतपगी वन नत्तबा अदुगा अखोई हुजिक्ति मागी सौथोक्चबा अखोई की पार्टी की सु एसेट हाइबा तारेबा पार्टी की सु एसेट अदुना आदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की लीडरशिप प्रेसिडेंट मरुइना मैडम सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी माना कइनोमदा मोबाइल के ट्वीट तौगांदा आई सी पामी ना हेप इहान हानबा अइना निंगसिंगबददी पार्लियामेंट सेशन माना एमपी कार कने इहान हानबा माना पार्लियामेंट सेशन दा नोंगालमदाइदा मिडनाइट दा मिनिट 30 मंगा फंगी हाइबदो वा ngang फंगिदो नोंगानबगा कुमारी प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी कौरगा अगी ब्रदर राहुल गांधी दी थबक चिनबा याय प्रोफेसर बिमोन नंगने अखोई पार्टी की ओइरो नॉर्थ ईस्ट की ओइरो एनी प्रॉब्लम लाकांदा कौरगा माउंड नंग इमोंदे ता हाइरो एनी प्रॉब्लम लाकांदा इमोंदा हाइरो अखोई पुन्ना वाक तौमिनगदबनेना हाइबसे अखोइदी सि चाउथोक्चनिंगाइने नॉर्थ ईस्ट की नत्तनाने अदुगा मणिपुर की इनर की नत्तना कैसामथोंग की नत्तना हौजिक्ति अखोइगी पार्टी की ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की चाउथोक्निंगाइ ओइबा आइदी एसेट अमा ओइरबनेना आइदी सुमाइना थमजनिबने अदुना थेंगसु थेंगना अदो माहु ओपी बा हाइबा तारे इंग्लिश दी आई क्या हाइबा हाइना द रिसेप्शन गा हाइबजे मिगी मरोन सेबा ओपी बसे आइदी मसिदैदा मिनिट 5-10 दोरसु यावबा फंगजबा अदुगा मसिदा केनो तौबसि आइदी लाइव फबनी हाइदना आई सुमाइना थमजगे अदुगा अखोइगी मणिपुर की पोजीशन दा हाइबा तारदिको मयाम करीमता मांगद लेंसिनबिरिबा मयाम दाइसदा लेंसिनबिरिबा मयाम अदुगा कैसामथोंगी सिदी हानसु अदुम थमजबनी कैसामथोंग सिदी कांग्रेस की वन सिटी दा हाइबदारको इम्फाल की सिटी एरियास लेदा अलमन लाई ओइरिबा मयाम अदुदगी अदुम लिसांग सिना चथरागा कांग्रेस को नुंगसिबिबा कांग्रेस को केनो तौबिबा कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग होर्नी हाइदना अखोइना लौजरगा दुम लेजबने मांगद लेंजिनबिबा अहलमनसे खरदा ngaisale matamgi matungina dum keno tawba yadamnina dum misorgi mafamda chatkiba khotkiba tawkiba mayam ado mangda lengjinbir mayam chi keno tawdre ado congress ki strong honi haina lawjabani ado sida question nama aidi aseng mase haidokpada करीमता मसी अदुम थम्मदी वाखनसिदा अदुम थम्मदी फुंगतना अदुम थम्मदे थादोखिबना फबमदि लेबा मिस्टर बॉबी व्हाई यू से कैसामथोंग इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कांग्रेस अदुगा हौखिबा खोइ जयंतगिदा टिकेट डिनाइ तौखिबा टिकेट पिखिबदि करिगिनो जाई मांगदा हाइदरसु मसी सोय थोखरकांदा इबोबीजी मचिन थीबा माना कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग होने हायरगा टिकेट पीगी देर सोई हायरकनेबा मधु आईदी लानग्रे सोईग्रगना सोईग्रे ना हाई नुपी मचा ओइतारसु नुपा मचा ओइतारसु मधु हाइदोकपा ngамदबा मीसे सिदी आई वखनसे आईदी पांगदबा मीनेना दुम लवेबा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हौखिबा मतमदा टिकेट अखोई ngau जयंतदा पिहौदबसे मांगद लेंजिनबिबा कांग्रेस को नुंगसिबिबा अहलमन लाइरुसिंग इमा इवेंटसिंग इसेनेमसिंगदा आई मधु आईगी तरफतगी हाइबा तारे मधु सोइग्रे हाइना आई एपोलोजाइज तौजरीना आई मयाम पुनमकी मफमदा आई सुमाइना आई थमजनिंगनि अदुगा अतै आइना हाइनिंगबा हाइबा तारे अखोई करीमता सेंटर दा कांग्रेस पार्टी की सरकार लेते अदगी मणिपुर दा कांग्रेस पार्टी की सरकार लेते ना कोई करीगुंबा मता कोई निहनब तौरोइसी हाइना आई मयामदा अपील तौजनिंगे अदु करिगिनो हाइबा तारदी अखोई की
past experience loina na Manipur si Bharat at tingraba matunda India ki संविधान में यार फेडरल स्ट्रक्चर से सीधे का कोई opposition ruling की वार नहीं किए opposition वो इतार जो कोई फंगबम थोपा शेयर हाई करा साक्थुंग हाई करा मधुदी मोइना करो मुंगा neglect तो बा पीड़ बंगम दबा मतिक न किए बा अइना थियंग जब बदा अइ मिनट मरी मंगादा अइ टेंशन जगे बा अइ कोई न थियंग जब बदा मयांगी सेवा जी सही त्रामा तो वदुदा सही मयाम नदी सही त्रामा है नि सही मंगा मदी सेंटर दा कांग्रेस की गवर्नमेंट लेती है मयाम जो निंगसिंग भी होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की प्राइम मिनिस्टर लेहिद्रब लाइव प्राइम मिनिस्टर दो अदुना 2004 हो हाई तारे सेंटर दा माना प्राइम मिनिस्टर ओइरमेवा LK अडवाणी मतम दुगी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर ओइरमेवा 2002 दगी 2 3 4 चाही अनि आदा बीजेपी की सेंटर लेबा मखादा कोई सिदा कांग्रेस की कोई अलायंस गवर्नमेंट से लेगिने 2004 द कंपनी डॉक्टर मनमोहन सिंह लापदो अदगी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2013 द लोइरे 14 दगी ना कोई गवर्नमेंट दुदी 17 भोग लेबनेबा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिना 14 दगी 14 15 16 17 चाही अहुम अमा मोदी की मखादा अदुगा चाही अनि मना अटल बिहारी वाजपेयी माना चाही मंगा दो चाही मंगा दुदा अखोई सिक्किम ताना मोइना पीबा ngamdab nati moi matik nati federal structure sida state amagi phangba thokpa haibase sidi BJP sarkar nati na pida ngambagi matik nati ba moina hojik su yengbiu Manipur sina BJP state government oira mi haikna ba atai BJP nataba atai thangnari state singje sidagi mi gi pibam thokpa population ratio da yengaga matamdugi planning commission hujikna niti ayog na loina ba calculation tawga yamak tawda loi leikrabni madu pidaba gi matik nati ba moi akoina di center da BJP sarkar lera khoi state sida congress ke tawga kari kana rugada gine haidna kana gumba aidi khangamoi haijaba nati ko si nem sing naharon sing khangbi ba khanbi ba lera ba yai matam amada akoi government anoba hek lakpata 6 pay implement toba laihidraba laiorgo janu pamcha gi haktak tha taklo mangara taklo kaino adu khoi di resource lejedam ni na employee mayam jin ningsing bi no ni da lemjin bi ba halam lai hu sing si tolo piba pension piba ngamda na tawdana khoi di resource lejedam ni na matam da ai delhi chale Ata marom ni ngai si appointment si pida asayeng ni chat kharga yum chat lagi harga so Manipur da leiba praja sing akoi chief minister Delhi chakre paisa soina purakani highway wakhana bi aina halaga press na Manipur praja sing aingona hangbu aina khungdu si karino hairoga yum de su chat pangamda kamai tawgadagi aina hayeng di thoge da kedogono na haina tawle kala aina last temoina Madam Sonia Gandhi da aina hayo aina ma unaraga madam ai asumai tawbani ngasi tarni sure ai sida leibasi prime minister unabasi phang moi chinbana waram yai aduga home minister ho unaba phangde kamai tawni sidi ai di thoe adu tha andakadi tha tok sudoro mani ne tolopsi piba ngamdabasi na aina hayo resource later na 6 pay di implement tawda yadamni na hani previous government na implement tawba hodo me haiba du ngai koi go bi na hoi lai wai khaba handak ta lai hidraba Dr. Manmohan Singh she sida ai Dr. Manmohan Singh tilbong to loger mana ai mang kuduk ta logre pai Dr. akoi CM Manipuri go bi do sumai tawre ne na haida madam ai ga tawga unage ma ngai bi go hayo ai hire again mana appointment loba jane matamdugi prime minister finance minister wamba Jaswant Sinha hujik Triman congress na kano yaw hum tawni IAS ne ba ma se adu kudak to aingon da pum ahum makhaida ada north block ta unar siena haire ba Dr. Manmohan Singh ada ma ga tawra changi bi da
जसवंत सिन्हा जी मांगी चौकरी होप होगलगा अच्छा दिस इज योर शेयर मरमदी कइनो डॉक्टर मनमोहन सिंह दी पीवी नरसिम्हा राव की प्राइम मिनिस्टर होइबदु हेक मखादा मादी फाइनेंस मिनिस्टर होइब तोखिद गाइरिनिलो अदु सा कयम व्यवहार तौगे होप होगलगा प्लीज कम दिस इज योर शेयर मान कौशले ए यारे यारे जसवंत सिन्हा आई नंगोंदा डिस्टर्ब तौरो तंगाई फदबगी आई लाबनी से अखोई मणिपुर सीएम से था तौक सुदोरे ये तोलोक पीब नमदे मोइदी रिसोर्स लेजदबनिना कमाई तौनी पेंशन सु कछु पीब नमदे नो सर लेट अस हैव अ कप ऑफ टी इन माना सा है चा तक तो यारे द नंग पैसा बु पीर देने डॉक्टर मनमोहन सिंह हायबा आई वांट द मिस्टर सिंह व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट whether you have your calculation or not hai gaina calculation han pur le pur sa this is our requirement hai okay don't worry I will look into hai eba adagi di sa glasam thar pukla hogala thore pung manga makhai ta da aina ningsing bada finance ministry dagi 633 crore kaino manipur gi release tawre na engon pau be manipur bhavan da aina haijari badi आद बीजेपी गवर्नमेंट लेतारसु अखोइसिबु भारत मचा नत्रबा अखोइ पिबम थोप मरम जाबा पैसा जे पीदब ngambagi moi matik nattieba adubu aina sum yemijabudi style of function je hamatam dugi बीजेपी गवर्नमेंट दुगा होजिकी सिना मको हाइतारे मोदी गी आया याउरदि तौरम दो मातम दि मिनिस्टर मयाम दि फुल माई गी सी एक्सरसाइज तौवे न खल्लेबा आइन वकनदि अदुना अखोई मी द लेरे हाइ तारे स्टेट द सासवन तौरिबा चीफ मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर मी द लेरेबा सेंटर द मरम चाबदि नो अखोई ऑनरेबल एमपी ने तौरिबा सुमाइना पार्लियामेंट द एक्सपोज तौरगा मणिपुर की फिल्म तो बसी पीजि करिगिनो ना हाइ मतमदा मोइने हेन सोकदबनेबा मोदी की नत्रगा फाइनेंस मिनिस्टर होइबा निर्मला सीतारमण की और नत्रगा इबो बिगी नत्तिएबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सचेकर लेरिबा पैसा स्टेट गवर्नमेंट लेरिबा पैसा से आइगी कनाउ एक्स वाई जेड की अखोई लोइना राइट लेबा माक्तनेबा मसेबा अदुना अखोइना करिमता आइना थमजनिंगिबदि करिमता अखोई कांग्रेस को सिर सरकार पार कई तौगदगे हाइबिसि मयाम करिमता खनबिगनो अदुगा अखोई मतमदुदा कनो तौजबनिको डॉक्टर मनमोहन सिंह सी मयाम ने खंबिरगनी आई मतम कनो तौजरो अदुना मासे यामन वन ऑफ द फाइनेंस यामन लेबाक मचा ताबा यामन कनो तौबा मंत्री हाइबा तारे प्राइम मिनिस्टर सी अखोई मतमदुदा आइना रिकलेक्ट तौबा आइना निंगसिंग बने स्टेट सिगी एनी इशू लाप कंदादा करी अखोइना चलगा आदा खोंग पाइदना खमदे सी गवर्नमेंट सिगी गवर्नमेंट हुजि अमल लेरंबा गवर्नमेंट तो होम मिनिस्टर लाप एनी मिनिस्टर या पोता खोंग पाइबा तानाबगा हाय तौबा तौदबा मदुदि खंगद्रे नो अखोइ बिहम थोपदुदि करिगिनो मोइदा निगदबसु नत्ते अद मतमदुदा प्लानिंग कमीशन लेरमे हुजिना नीति आयोग हायरेबा अद प्लानिंग कमीशन मतमदुदा मतमसि सांगना केनो तौरब जानेबा कोई खुगा दांगुंबा दोलाई थाबी दांगुंबा थौबान दांगुंबसे अदुना मतमदुदाइदा सांगना तौदा प्लानिंग कमीशन मसिगी प्रोजेक्शन gi ताबदा मोइ ताब वारब जानिदा मतमदुगी गवर्नमेंट दो अखोई गवर्नमेंट जो ओइरम याइको अशादा लोकथोखरगा पैसादा लोकथोखरगा मपुंग ओइबा थाबुक्ति तौदबा अराइबा ड्रेन गुंबा करिगुंबा से दुम तौर लेइबदुदा प्लानिंग कमीशन अखोइना मीटिंग सबदा अस नोइगी सार वादु वारु बिगनु थौबान दांगुंबा दोलाई थाबी दांगुंबा खुगागुंबा से अस तो असिदा मसे चाइ खुदिंगी अमा नतगा अमा हायर लाकनी सोलोय लोय दो प्रोजेक्ट मसी क्लोज तोक्सन गरगा अनौबा तौरजे हाय आइना नो अदुदि यारोय न तौरगा मोइदि सोया यानिंद्रबने अइना प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनरगा अइना हाय सर अतई प्रोजेक्ट ना अतई प्रोजेक्ट नी थौबान मल्टीपर्पज धाम सिदी मल्टीपर्पज हाय सि करिगिनो एग्रीकल्चर की इशू यावबा power generate owner one of the most important component amadi greater Impal city areas greater Impal city yamaru component am yauri karino haibu another moina project ki longevity hai tare
life care se minimum 30 to 50 years greater Imphal aduga city area je sigi drinking water se sina taba atopi ising purak na ba amatal laiti hay ma makok se dak lo pa jan sumin he bo bi aina madu aina planning commission ki deputy chairman oring da madu aina foundation stone le tawum tawuni adi amaru oibani sa planning commission ki kamu sing tang hai bi u moi di mateng pangning drama ne hai badu dai da mana no yaro yena tawraga adumai tawraga sigi project si project ti lotion na singkhai reservoir treatment plan ka singkhai sing de le ma uski Imphal manung ki tawge du sumai tawdra aina haijari gi paliba government na central minister sing che unaba any issue la pada unaba aduni Dr. Manmohan Singh lein kan da akoina haijaba any acho project tawriba mayam se adagi prime minister unaba se khamdene ho khiba government do akoi di chief minister office taki any issue any problem la pa se list of delegates akoi unaninga mi se singhai ni aduga kano purpose na unagadaba maram na sini haji iraga tha gu kanda da appointment se dak heta hata phade nominee hum da ibo bi la o yu na toroga isa ilai ba manipuri sida ming chan bagi central university oina mana la ga loksan ram ni ko central university se reservation ji schedule tribe ki sidi only 17% all india gi oina tawbani na ada khoi tribal chinau sing sina che da moi state ki reservation haiba maga central reservation haiba ma state ki only 33% mane state ki duna central is all india ki calculation to tribal population da khwala da par only 17% ne manipur ki tribal gi sinau sing sina moi no state reservation policy du sanaga thamni 33% do ming chan ba da khangde thaba hap da khangde tawda bane na mayam ningjing bi yorang moni as national highway ban blockade tawra koi na tawra bre la chasil ona prime minister si CM office tagi appointment lorga tribal gi sinau sing chhatra sing loi pur chale leader sing loi chale mantri MLA loi yahol laga prime minister all political party ki mi bo yahol laga unarga ibo bi kari khana chi ge sir sini hai kanda yes nangi se kamna jinai noi ba dimani adu sorry noi manipur university noi na tolo piningai pesa leiti na central university wo hen biu na aina to central university wo ire ai prime minister wo itar su central university aina sorry aina koting din ba yade there is one university grant commission haibam lai reservation ki kri mo no loina lepani aina prime minister su koting din be yade haibu di tribal sinau jin kai loina gyan tare do what else I can do? I can help hybrid Ramoy officials. Why on a canal layer Majanida? At the Indira Gandhi National Open University ama Nangi tribal Yangang Jingsi Hangpu Pirigina, Mayang Kamdo Hangpu Krisi. I know Hajabadi any problem, any issue labor say BJP she the labor state government in a prime minister, other Salagam Hong Paigadam the table. She the appointment Lobong Daba, Unabangam Daba say. Shikarino, I can't understand. Ahoy Gyan Tadia Matamda Ma Langada North East Manipur Kakanatia special category status Tomana Panding patrons in North East Look East policy, who's it Moina Dr. Manmohan Singh look East Hiramado, Moi government Hegla, Ek East Kahir, Ek East Kahir with a Hoy song Halaga. Pasaga ji da haidaraga North East khwai under developed state ne na to widow winning ye adu khangde mangam salibra sandra kari tawrino kramai to no akhoi haibam khangdi ba adu ma leng matam di ngasai khoi inau Jayendra Kumar haidu lari mayam matam ture doctor tamure engineer tamure graduation kya post graduate kya akhoi gi Kungang Hydra Lawai Hydra Crab Paipo. She like Tumble Lurga, she the Maroi Tabam, Julie, there was shore Manus Yang, like Tumble Lurga, Kari, Toranga, no, Haido. I see Hendon Hyman Mawigada, Shorgi Angang, Mama passing Karigation, see them to die in Nusati Bam Yahweh.
ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯝꯒꯗꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯐ꯭ꯔꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗꯅꯤ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯇꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯟꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ मनमोहन सिंहदꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯣꯏꯗ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯑꯗꯩꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯂꯔ ꯖꯣꯕ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏꯅ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाइबदी एंटरप्रेन्योरसिंग इंडस्ट्रियलिस्ट मयामसिंगसी अट्रैक्ट तौननबाना माना एनी इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर अमना प्रोजेक्ट अमा 300 करोड़ संगनी हाई तारगदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना 30% सब्सिडी 300 करोड़ की प्रोजेक्ट अमा मोइना सिदा लिंक लगा अदुगा अदुदैदा मी संगा नत्रगा 1000 नत्रगा 3000 एम्प्लॉयमेंट पीनी हाई तारदी मागी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुन येंगा 30% सब्सिडी 300 करोड़ 100 करोड़ मदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर दुदा मतेंग पांगनी हाइना दुगुंबा पॉलिसी अमा लेरमे मतंग आइना निजिंगदा डॉक्टर डब्ल्यू होय और नत्रगा सिगी डॉक्टर पलिन होय करी होय जी मदुगी मखादा नबातगी कईदगी नेफीदगी कईदगी मोय मदुगी कइनोदु खरगा हावरमने हौजिति मदु तौरिब्रा तौदब्रा स्टार्टअप की अदुगी अदागी ngaga unless entrepreneur mayam singse masi मोय बु इनकरेज तौरगा मणिपुर दगी ओइ बे मपान दगी ओइ बे तौरगा तौदरदी व्हाइट कलर जो मातन दी लोइना थबक पीब ngमोय अदुन सिकुंब मयाम से अखोई मतम ददी तौरमी हुजिक्ति खंगद्रे पुना मक्से लो एंड ऑर्डर से शांति लेहनद्रबा कनानो अखोई मतम दा अयाम चक्रे न्यूयॉर्क ता करीदा बॉम्बे दा करीदा बिजनेस की कॉन्फ्रेंस मयाम चक्रे अइना नोय तौगनो नोई पैसा मात खनगनो अखोई मणिपुर लेबा आंगांसिंग लाइक लाइसु हाइबा हाइरबा एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट मयाम से नोई गिसु नसा नसुनी मोय थबक फंगदना खुलाई पायरा जंगन सखिबजे नोई नुंगाइब्राबा नंग नसादा तौता नुंगाइगद्रा हाइ कांदा मोय न हाइर पजे सार न हाइब सुमी अखोई पैसा थादब पामे तौदब सॉरी वी कैन नॉट एक्सचेंज आवर लाइफ विथ मनी हाइर लो एंड ऑर्डर से फत्रगदी अखोई लाइफ का वोनबदी ngमोय ngरांग नहान मोदी न लागा असम दा कैरक लाई असम दा मणिपुर से मिनट 10 कुंदंग हेलीकॉप्टर पाइसलक्दी यादब्रा अदुदैदा करिनो रिलायंस ना टाटा कनो गैस की अचौबा कनो म तौने तौरी ngरांग ngasi कनो खबर दे यावे मोय असम दा लिंक के दौरे मी 3 लाख साइबर कनो अदु एम्प्लॉयमेंट पीरी अदु मोदी दुदी असम दा लागा काजिरंगा दा सामू तोंगा खरा हनगीगुम करिनो मणिपुर की प्रजा सिंह से करी ओइना तिलाई खोमी ओइना उरुजाला मसी सोकना पनबा यादमने न खलब जाला अदुना मसी अइना मतमनिसु सांगजरोय हारगा मतम सांगना लौरे मसी खोय जयंत गिसी नुंगांग वारंगुम तौरदे पोंग तरुक तरे फोवा ngangarदेबा अदु नुंगाइगदमनेबा अदुना खोय करीमता निंगन नबिगनो कैसाम थोंग से अदुना कोई के सामथोंदन नतना मणिपुर से फर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर से फजना अखोई मयाम कोक चुंगथनरगा लॉ एंड ऑर्डर से नॉर्मल कंप्लीट पीसफुल ओइबा स्टेट अमा उहेला कंदादा अखोई स्टेट से करीमता अखोई लेजरिबा रिसोर्स लेरिबा मयाम सेंटर दगी लॉकदबा मयाम तौबा मयाम जिंगि तौरगा याम शांति लेबा पीसफुल लोइबा स्टेट अमा ओहेनजी हायरगदी कांग्रेस पार्टी नुंसिबियु कांग्रेस पार्टी मपांगन कंखन हनबियु अदुगा अदु नतनदी स्टेट से शांति हंजलकपसि आई थाजेदेन सुमाई थमजगे अरोइबदा कैसामथोंग केंद्र नतना केंद्र कुंथ्रानि थोइदे लैबा प्रजा सिंह नुंसिबिना अखोइगी कैंडिडेट डॉक्टर प्रोफेसर बिमोल कोइजमबु अखोइगी पार्टी की एमपी ओइना थागलगा पार्लियामेंट माना ngang सकपसे खमदिको मयाम वाखनदि अइंगोंदा पांगदबा अइंगोंदि चावरबा
Parliament Bharat si Prithvi missing khwai ye China di henga khre ko adugi member sanga ni fu yang khai lei ba chaw khra Parliament che Professor Bimol Hogalakani haibada mayam punok sin nakong thanggatna khoi party na taba BJP su ka su no ina targa Amit Shah hoi Modi hoi na ma Hogalak pu si pam die ba chaw khra Parliament House to ai wakhan da landi lanam bo ye Professor Bimol Hogalak the nik poining ye ai wafam khar si thamjaraga mathang da di 27 ni laka do se Congress da ungta di mokka PBU Congress ko ungta sason to hon biu hai wa khum khar si thamjaraga ai sa tender